Zofa official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule thupui Gorkha te OBC Central Waime thu nei tu sang Executive Committee hi thotan ni masa August ninga zan khan an thu khoma chuta chuan Mizoram Gorkha li ten other backward classes OBC din hunan dil chungchang an sei ho ti atuk thole niya an thu chua khan an tar langa Central Waime chuan Mizoram Gorkha li ten OBC status an dil tira tang khan Mizo nam himna khoi chethei nia angaya wangin alodo dal to thena ni ti in an thu chua chuan an ziaka Mizoram leilung fa ti tan Gorkha li te OBC din mun pe khi kong rang rangin ahim don lo nia an khria thu le chumia wang chuan Gorkha li ten OBC din mun an dil hi pek tha ti lovin atop thlengin an do dal don ti an tar langani Mandeu to akhan Central Waime Office Bearer po thlantlin lo ni to le Central Executive Committee CEC a hun rei tak lom to thin hian Central Waime hruai tu lokchin Office Bearer hi a thlana thlan ngat ani chungin alu chodan kong min hrila mi fel le fingni angai san pa lo akai lon le akai da hi a om ve a van nei thak taka lut fu tan chuan akong atuang purmaya President han ni po hi rin ain aul sam thei OIMA in khom puiliana in thlan koma vote zone kan chin tang nu phei kha chuan atima umai a huwa chuan lo ho mai sela a poilem lo Central OIMA President hial le din mun poi mo dang lo chel to ti han khriat chian hian kan Central OIMA hruai thu hlui soi hi adik nge yang ti anem nge na nia angai the ani hetianga kan soina chan chiang tak pakhat chu mana to akhan Central OIMA hian Aizol 7 day tlang le Viva kon bor vela pathian nia dor hon an lo khap to a tunlai thang thar tam tak chuan an thre phato kher lowang chuta Central OIMA Executive Committee thu khomin an rel la ya General Secretary din munchel tu PPL lian dinga khan nasa takin Central OIMA ziak tu lian ani na da tha in nialma se atuta thova kha kan thu chua ka ming ka ziak kha ka hun kal to a poi kalati berania lobang ta zo kila thatur ti in a in sirjia kan hena nge ya se ni khata khan Central OIMA khan sabat inrin ni ser tu ko khan pol le mimal zalen na rabbe zongin thutluk na rap thak tak India Ram Constitution kat an siamani hei ba ka hian OIMA in khom pui liana thu rel tur Mizoram panchayati raj le nagar palika phairama antianga thingtlang le khopui in rel bolna twal chung sarkar man ve ni se ti voi ni aluta putlu ani nuwa helam lozir chiang to pakhatin Mizoram le Nagaland sarkarin andu ve lo chan aron soifia soizui tu torom to lovin he agenda hi atlader ani omasin mana champhai wai main khom puya chakma autonomous district council thia rotna pomhukang chi kha thil omjene lo hi anpulut tam ve ta khop mai hetianga kan soi chan chu Mizo nampol lian berle zaom taka ngai hian Gorkha li te OBC din muna an din an do dal dana hian an ngai to chiang lova an zir thu kin an chi ngai lo ti alan chian em wangani Mizoram Sarkar Home Department hian Mizoram a cheng Gorkha li ten OBC din muna din ve an dil na zir chianga ngai to tur hian permanent body adina kalphung pa nga ya chuan adin tu sarkar hian permanent body rot na hi apom ngei turanga yani bok engpo ni sela permanent body in August ni somni paruk chang hi som pakhata sarkar rot na an thelu tlo chana Guwahati High Court judge pakhat thutna ben sin thuthluk na alo siama khan chiang takina in ziaka OBC din mun chang thei tur Mizoram Gorkha li te chu an thla tu an pi le pu le nu le pa January ni somni paruk sa khazakwa somnga malama Mizoram lo cheng ngit an ni turani ti ania chu ba ka chuan thudel kilan siam ngal boka chu that whatever benefits reservation goes with OBC status should solely be for the purpose of employment benefits under the government of India and in no case and under no circumstances in future shall the same be applicable for under the government of Mizoram or any of its undertakings ti ani Mizoram Gorkha li te hi OBC din mun pek lo ni ta sela chumi hlong na emo na le thil danga OBC ni na manga
hausak big an ni na chu India sarkar hnuaiah chau an ni anga tun nu lom le zel tura po Mizoram sarkar emo a hnuaiah om corporation le adanga tele na le thildanga hausak big an ni ngai lowang ti na ni ome chu tiang ani lai chuan hausak big wang ni haulovin Mizoram a cheng het Gorkhali te hi Mizoram sarkar na anlut ve zeu zeu reng ani ti tam takin kan hre kher lowanga an chanvo dik tak ani wangin anlut ve ani maya kan soimek zok chu abi ka hausak reservation chungchang ani chiang taka kan hriat ngai chu Mizoram a hian sarkar lai pui ministry hnuaiah department institution engemaw zat awm ti hi ani ya chung zinga chuan Mizoram University College of Veterinary Science Ripans NEET Mizoram le Horticulture College te hi kan hriat lar zual ani ome abak po awm nual mai ngai tua chiang lova kum tam tak Gorkhali te OBC din hmuna ding tur kan lo do dal to thina wang hian heng institution hrang hranga hian kan then om kan thian le kan chung khat hial po ni kum hlun ten na an hmu theilo pha to a thenom state ta kan u nau te laka hleilen tu meitei ho le state danga namdang te tan kel kongka kan hon sakreng ti na zo kani Zuniria sang ni som pasaria Gawhati bench judge pakhat thunna le nikum February ni kwa acting chief justice le judge pakhat thunna bench in thutluk na anlo siam to hi zir chian chuan permanent bench in Gorkhali te OBC din mun petura rotna lo siam hi dan manga nialna tur am lo tia chiang hle athu hrimin kumsang ni pakhata khan Mizorama Gorkhali omte kumsang khazakwa somnga malama Mizorama lom to li an thla te hi mi sangli zali somnga pathum chau an niya home department in an chiar census nu ber sang ni somni pakhat kum somni nuwa po sang sari zaruk somriat paruk chau an lani chimlama ramdang mi dan kala lo lut an tamawanga pungthur thurang an ni velo athu hrimin kumsang khazakwa somruk paruka MNA finzalin na an sual tran khan Gorkhali somaya tlem lo chu Mizoram zalin na sualin an rammu ti te hi theingil mai chi ani lova Mizoram le namta na an thona hi hriat reng tlak ani zo chu mai alani lo kumsang ni somni tanga somni pakhata Mizoram le Assam ram ri boilai khan Gorkhali pa ho rual chu Mizoram ram ri veng him turin an khogri nen vaireng te lama an phek thla ti te ahun lai khan social media an ziak tlatani chuti rual le ro chuan hetianga Mizoram ta na anin pek na le an lo tho to na wang hian Mizorama nam hrang hrang cheng te zinga OBC din mun hi an phuani kan tilo danang thlapa home department in OBC din mun an dilve chungcha ngai tua tura din permanent body in rotna thelwa Mizorama cheng Gorkhali te OBC din mun pek ve hi a thlop recommenda chu high court point anem het to kan timayani tuna central uaime hruai tu ni mek te hi lekha thiam tak tak ngai te an ni lai hian anzir chiang man lo emo peilo emo ani arinom tabera ani lo vek chuan thil tak taka thutluk na huai taka siam ngam aya in than le huna tlin theina tur nia hria a thu tak pom ngam lo an nge yang keini kan pian ma tanga Mizoram lo in beng bel to thakal zel India constitution ngei poin ram leilung fa dik taka apom to le kan thenom le thian kumhlun a then te phei chu kan famo le mak pa te chanvo rap beta an chanvo dik tak tur an chan theina tur dal tu ni hi anun ron thlaka chuti rualin state thenoma zofa te laka hleilen tu te aya du sak zok angmaya thil kan ti hi alapoi thui don chawani chu ba ka Mizotan OBC chanvo hi chanve theilo ani hetianga kan ti zui zel chuan no panlai kan zir train esopa thon tu fingami uiswal angmai hi kan ni don ani ran thlenga hian ui pakhat hi amuwa bong pa bu pol ron ei tur te chu alo ngurin alo bau zela bong pa pakhat chuan he uizet hi chu awaswal takem ama in bu pol chu ei theiloi si lovin a ei theite ei chu a phal lova atia hole khati zong kha Gorkhali OBC te chungchanga pu HC vanal ro ta thusiak ani min lo subscribe sakin min lo share sakla kan balom don